dobro sam skinila dalmatinski naglasak. Ja sam iz Dalmacije. Ja tako pričam. Uglavnom. Clocks and colors. Clocks and colors. Da su me par sponzorirali, to bi bilo dobro. Ali šipak. Moja lova. Da vidimo što je ovo. Piše clocks plus colors. Not sure what your ring size is. Wrap this band around your finger until it is snug but not tight. Make sure to account for the size of your knuckle. The number beside the arrow is your exact size, but always round it if you're in between sizes. Pošto oni imaju prstenje, ovo je za mjerenje. Znači kolika veličina prstena ti treba. Ovo je jako handy stvar ako kupujete bilo kakav nakit preko interneta. Ovo je baš super, baš mi je dobro došlo. Isto piše clocks and colors. To su uključili isto unutra. Ok, još nešto. Ne znam šta je ovo. Clocks and colors. Clocks and colors se tek nedavno zove Clocks and colors. Nek neko ispravi koliko puta ću reći Clocks and colors u ovom videu. Napišite dolje. To nedavno su se zvali Ita and Love or like Love and Hate. Ita je hate, H-A-T-E, obrnuto znači E-T-A-H. Ita Love. I onda su promijenili ime u Clocks and Colors. Ja sam kupila naušnice. Uvijek me češe nos kad idem snimat. Čekaj da provjerim. Jel ima još šta? Ima. No way. Fender. Dobila sam, tu je kamera, dobila sam trzalicu. Pickup od Fendera i Clocks and Colors. Kao što sam vam rekla, founder, znači čovjek koji je pokrenio ovo, je metalac. I ovo ću zapravo koristiti, ja ne znam. Ja mislim da je to stvar koju ne znate o meni. Ja sviram električnu gitaru. Znam. I čak si želim kupiti Fender Stratocaster. Telecaster imam. Strat želim. Ovo je strašno cool. Svaki put kad ti dođe nešto u
cvike. Ali čekajte, tu piše, gdje piše, na ovoj kutici. Znači, ne piše broj, negdje sam pročitala broj. Koji broj srebra je? Pokušat ću naći broj. Trebalo bi biti. Ja sam isto, ja nemam cvike. Nema veze, uglavnom. Zapravo ću objavit ću sliku s njima na community, da možete vidjeti. Ovo je, ja ne znam zašto moj kompjuter proizvodi ovakve zvukove, nemam pojma. Uglavnom da, Portugal je oblačan i siv. Bila sam vani, bila sam u Ikeji zapravo. I sad sam se vratila doma i čekala me. Iznenađenje. Imam, što se tiče ovog uha, imam tragus, flat helix, double helix, double conch, 3 dolje i dath. Ovdje imam samo orbital, 4 dolje. Znači, nadam se da se kompjuter neće puno čuti, ali meni je baš jako volim pričat s vama. Hvala vam za sve lijepe komentare koje ste mi ostavljali na videe. Znam da volite doktorske uloge, znam da volite šminkanje, to dolazi. Znam da volite bit će cijela saga o Dalmatincima. Tako da, ne znam da li se vama sviđaju. Uglavnom, postaću sliku kad ih probam, postaću sliku na community, onda mi možete reći što mislite. Meni, ne znam, moram ih ići probat. Uglavnom, to je to, pusa. Ne znam